u studiju nam dolazi Cezar Garcia. Dobro večer Srbiju, dan saku duro. Dobro večer poštovanje. Hola tía, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿cómo estás tú? Bravo. La mano arriba, cintura sola, la media vuelta, dan saco duro. No te vayas ahora, que tu mejor empresa, mueve la cabeza, dan saco duro. Pam, param, pam, 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 pam. Dobro večer, Cezar, i dobro ti nama Dobro večer. došao. Ja hoću da pogledam kako dragi gosti i publika kako je moćan. Pripremit ćete se vi malo za đuskanje, a ti se pripremi za svoj zadatak. Izvoli, Cezare. Kako će izgledati specijalna muzička runda? Cezar u svom stilu peva našu poznatu pesmu. Ko se prvi javi da tačan, kompletan odgovor osvaja 4 poena. A šta je pitanje? Pa moraš pomoći pjesmu koju on pjeva. Izvođač. Cezar je spreman i krećemo. Neka kineska stvar. Danju Dobro, noću. dobro. Da zna zora, Ko peva? da zna zora. Zora. Kako je? Javio nam se Nemanja. A eto, to sam rekao. Da zna Zora, da zna Zora. A to je... Zora N. To je tradicionalna pesma. Tako. Zna Zoran, izgleda. Bravo, Cezare. Bravo, Cezare. Idemo. Bravo, Tija. Zora, koju dragu ljubim ja. Aj, lepi zora,